Nakabenta ki khubor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Jingialap election jong ki saiñ pyrthei ha Meghalaya kalaya chaprang khamtam ha ki constituency bakhamdon ka jingiale ka rilum garu kalong ka weina ki district ha ka jala ka badon ka jingya tan talai khamtam ka Seng Congress NPP TMC bat ki weipat ki Seng saiñ pyrthei kumju ki kertong shimen ha William Nagar is garu hill ka jingya khun election kalong ka bajuat bha namar ka Dibora si marak Seng Congress kan hap ya khunting e yo Marcos marak ubade MLA naka Seng NPP katba Alphonsus Armarak unyakun naka Trinomal Meghalaya Congress naka Liangka Dibora Simarak MLA Barim na William Nagar constituency ka asdang banyalap election haki katu katni kisnong kitaw katay kajaka layu I ka jingyalap election ka Dibora Simarak kala tre system wat Marcos Marang naka National People Party ula tre system kumju banyo ka jingjob sibun ka Seng Trinomal Congress lingbaw Alphonsus Armarak kakwa banyo ya ka jingjob kamkwa ya ka NPP ni ka Congress banjob ya mangda dakki aldugo dalatko mangechi mode haida angaba london foreign mangechi america settle kana mangechi chikonga america ro 다리긴참 talo unfortunately talo sawa bibir again congressrang ya garorang de talatoba chwatoba makhon bhagon plane agani roingno sawa talatta yama adasa sakani ni mende namen object kanaska yako angni object khani ang andika kana scan rupegrang black ko black no de phabungja white ko white no de phabungja gisim ko gisim ni agana de one right gepok ko gepok ni agana de one right unigam dalo anga mukulni khatani ko ba pie sangmani INCU dalle khatani ko sa agani gani gaman angara right ko nagani ga juguna right marong rupegrang soba kana tini angni aganara right talong right ko sa gani nga bisong banwa chiago na sumang cheksangjang masia rupegrang aro social media na mentarasranga bangiya kanang juha na sumang social media awek plemana bangiya kanu bana sumang ayo jingan dek mana hade jingan wi mana hade nenna keno rupegrang ndiba talo maina talo INC na chakphani ko ba nari bani otode due to corruption anga present konrad sangmani present government no corruption ko nakani gaman nga chaknapcha mari corruption na sumang masyama district council lo khagabarang salary manja dosi ka thamang bapling ha na song bringa thamo amecha gaban nyagana anjang lekha pun susani ongthainga ha ya lekha pun susani o anjang electiono plakan bakko rana nangen maina belsi bunga thamde matot taha daw anjang next 5 years na member ko basim na assembly na watat thena nanginga ya dalo anjingni assembly na watat thenyo anjing sakan tian bakko rapana nangen ya anjingni assembly na watat kapa member anjing na khamrangko dangdeke bersibungana ongen anjing sakan tian masina mana unigaman sa dalo anjing kemakan ya sumayo election na ready ungtokenga anga bibera ya sungon ko dong parang ba kemakan ya election ni date ko masito ka ha ready ungtoka ha ani anga bibera dalo nasimang sakan tian masya anjing ni MLA ko constituency ke pra ko anjing basiat na nanginga anjing Garo Hills so anjingo 24 seats kenang Garo Hills mangmangon daw anjing ya 24 seat to anjing ba Garo Hills ni ba bangin anjing ba politically niat ken semua ba anjing ba contribute ka
안층 쟁오 캡틴 상만인 소마요닌 안층 야 폴리틱소 안층 럭기 감고 가바잉아 아르와 소마요닌 안층 막아 컨트리뷰션 코 안층 바 노나 안층 아르와 파티안 캡틴 상만 안층 나야 메갈라야 ni mandirangna jakchak ang kuna kam kang kuna ni angade grand all party ya partyon angade dongkringa anga gamatna sa angan thangni nuktang ko derangko gali katanggen ji party ko nansung achum bini party